पी नेर न्य नेपाल भाषा खेले चिपख चुयाडी टुङ्कोमा ना जामा भूषण प्रसाद श्रेष्ठ नुगु चिपख छप जना होया उब्ले फिस गोफे लपु व टकी दुनी टकी पिन नप ठिठी सफु प्यावे टुङ्कोम वेकै सम्पादने ससिदय नेपाल भाषा कविता ल्याया व ससिदय नेपाल भाषा बाखन ल्याया अले ठिठी सफु न प्यावे टुङ्को उतो वकै नो चिपख न्यवेटेना बाखै नाडु मिगव ठौ बाख्ने वर्तमान राजनीति गलत प्रवृत्ति बारे उल्लेख नाटक खण्डो बाख्न थथिन्याई क्यालेन्डर प्रजातन्त्र याउ टिचमन्त गणतन्त्र रंगीन किपा खण्ड त ग्वार ग्वार डाल गणतन्त्र दिवस दासी दासी वल लस्ताइनी सरकार झझ ढाका टगु ज्याज तल ज्याज मध्ये छौ मन्त्रालय किपा टेन्डे बलाएको होसाको दोलन्दो अकराकटा भोटिकाल शिर्पा बिटा टिपा लिए ठाकुल अन्टे छप्च नेता त दुठागो लेजे पुचल शिर्पाको अछिल नुग खिउका ख्वा चकंका नास चुया लियोगो किपाय शीर्षक मिगव ठौ किपाय होग टपुली व नांगांगो टुटुट बि मुनुट ग्वारगिरीको डटुले दनाचोंगो दो सार्वजनिक रूपमा शिर्पा घोषणा या नेता त पुचल उ किपाय श्रेष्ठ त छौ ट रंगो होतेले पा बना स्वामु ल लाला न्याप्ने स्वापुल लिचो पिट्न उम कलाकार किपा सर्वोत्कृष्ट जुल शिर्पा ट्याको शीर्षकला वहे ख मिगाव ठौ तर किपा डुगो लो हिल किपा खण्डपे मनुटे टपले आ चपगु थे टजा टुटी लागा पाला पाला थि इपि दनाचोंग ल पिखेर माठाव नाक थे ठिगो लाकमे मसु टासु थे चो पनि गिजि मिजिको ख्वा खण्डया वया चन किपा सुया चपि सर्वसाधारण ठठ्या भ्याका चों खन्यन बिले इमिका उगु ख्वापा बासिगु सुनवगु मा वथेन चो नक्तिन जका हाफ फल्या वेका छुना चोंगु दुश्मर थेन चो